O te fia e whaatalo whaatu le mai mua mai al tātou atu nuu le nei tū la. Ma lo le soifua, ma lo fo i le langi e mama. Wha ma lo fo i lau tāpua inga Samoa, ia e mai se fo le au whai te talo, ia au wale tāpua ia ma le no manu o whai wale matanga luenga ai mai se le tātou atu nuu atoa. O le tātou polkalame le nei tū la, ia o le opose lilo i le silafia le tātou atu nuu. I le tūlanga wa awhia ai tātou i le whaamai o le COVID-19 malaiva. Le sui o le matanga luenga o le o mawhaatasi atuai nei o le apionga i le sui whaatunusili, le apionga i atanga loa Dr. Robert Thompson o le asau noa i le tūlanga o iai le tātou atunu ona o le PPCI o le whaamai o le COVID-19 malaiva. Ia whaatalo whaatu i lau pionga tanga loa ma lo le soifua ma lo foi lon sa. Ya, maro fatai mai ya venia no fatalo fatoi le paia ma le malo le tunu o mfai na falongo mai le ni tu la le aso malo soifua na nge ma o te talitonu wa sila fia le tatou watunu ia wa pipisi le faama il COVID-19 malaiva e pei ona au mai ia le saunoanga le samai tai palemia i le po le asofi amalama le asfaraile o le vaenga tono le nei polkalame o le toe whaamanatu ia nisi o vaenga eao na silafia ai maise o le noko mana malama o le tātou watunu i whaatinonga o na o le tūlanga o waiai nei le tātou whaama ia saunoa ia lau a fionga tangaloa mai tau wina wa ngai pe ilunga le whainu mero i lato a fia i le COVID-19 malaiva le nata i pia nei ia ai whaapea isi vaenga o le tunuu ni upolu ia whaapea foi ia savai ia e au pea ona silafia tūlanga o le nifa mai ia ma le fufuanga ma la asanga o lo whaapea on tato ngai atu iai na foi ua whalua tūluna o TV ia vaenga e tau lava ona mata i tū i le tūlanga o na ielpi pisi o le whaamai o COVID-19 malaiva te ito e sila lava whaamalmole a tangaloa e ao lava ona toi whaamanatu le tātou watunuu. O a unga mawholinga wa ai o le nei whaamai. O a foi ona puipuinga. Ia e mai se foi o le puipuinga lau tele. E ona tā ua foi tele o tātou pokalame mo silafia ia. O a unga o le COVID-19 malaiva e le ai ma se senga maunga o le fulu masani. E te tusa le lei a unga o COVID-19 malaiva, ia whaapea a unga o le fulu, toa tele lava e le aine a unga e whaalong noinga. A iei la tō, ia tele lava o le tina o le whaai, tina o le whaai, pe tino, pe ngangase fo i tino, o le wha fiva, le si tūlanga, ia po tinga fo i le ulu, iei la tō e ono tinga manava, pat pe o le tele lava o le fiva ma le pepe o tino ia whaopopo e ma le tina o whaai ia o le mangoni fo i se mea tau mafa pe o a unga ia e taitutusa ia ma unga o le furu masani i le vairasi le o COVID-19 malaiva tūlanga lea ia e to e whamanato atu foi o le vairasi le o COVID-19 malaiva e le aiso na tonga fitinga e le se whala au whape inu ia ona vavela ia malosi le ai o le COVID-19 wiva e fa moe i le malosi o lo tino fa moe tūlanga o tuipui o maea ona fa atino e sosoane lo tino i le te enga o le vairasi le o le COVID-19 malaiva ia o ton fitinga masani lava pe ona tato masani ai o le inu fala au pentolo pe fala au metinga e ka fa pe wolona fa malili pe tino fa ia fusi su fo i fa alu la lo le vela le tino pe fa pe o fiva tele e le tulanga le o le lava o le malolo ia lava o malolo pa pe nan pa le ni tau mafa le meta wa ia lava le vai o tino to anga inu le vai tu salava pe e fa lo no tele o longa tele se fie inu pe musu inu to anga lava inu le vai e tāua fo le tūlanga le motina o lo whaasusu la tō pepe ai ua fier COVID to anga e whaasusu ia pepe
e tāua lava le toanga i whaasusu pepe tu i le fo ne whaasusu tina mai se lava i pepe i afta whanau au afia i tina fo i COVID-19 ma leiva aua le whaamotua le whaasusu na le pepe e tāua le toana i whaasusu le pepe aua o le puipuinga le ia o e mwhaina pasi atu le whaasusu i msaswani fo i puipui e le pepe i le tūlanga lea e au fo i lantu le vaenga o puipuina ia puipuinga masangi lava ia i lātou wa afia ia whai lava se tai fofonga whai ia tai fofonga i taimi uma ia whapea fo i lātou le o ieini a unga pe le o afia fo i so se mea lava i whelua iai ia whai tai fofonga whaona ia me fo i furu ai 5 sanitizers to anga i furu 5 o le meta ua lea o le si vaenga o puipuinga o le whamama o surfaces o surfaces foi e lunu le whamama leia lau o wholoa vaenga ia e le mana o mia ni vaila au tau tā po sostoina vaila au lava foi le whaongai fufulu ai a whale ma pai le wholoa ia e awhia i ma le Clorox o le tasi le vaila au ese le o ngā tele i le whaamamaina po le disinfecting o mei o wholoa ma whapena i sostoina surfaces ia po le alava le vaila au le te whaongai le whale e o ngā lava mo le vaenga le ia make sure o lai e mamai tono whale i whape ia me whaitino i le tūlanga lea i ono pipi i le vairasi. O te talitonu tanga loa, ona o le tūlanga le pena e sau loa, ia ua tele a tātou polkalame whaalawi loa o te talitonu foi, ua malama le to o telo le atunu. Ai peitai, e iai lava le papolenga o nisi ina ua pipisi le whaamai le nei tua i o tātou nuu mawhio anga, i nina iaso ua tuana i atu. Le a foi wa e sau noa, o loo wha wau lava le anga i lunga le foi numero tātou cases. O te talitonu fo i la, e o atu le taimi ua le fatia te tonu o tātou no fuanga i whale mai. O na whapena o na tausi ai ia i lātou ua awhia. Ai o loo iai le isi vaenga o le tātou pokalami. Ma whai ana e sau noa i le tūlanga le tausinga i te tonu o ainga. Pe a whai o whaamaunia ni se o le ainga ua awhia. Te i sau noa lau fionga le tūlanga lea. O le lava ua a ngai le tatou mtanga luenga e fautuaina i le tūlanga fo le o le whaano fo esea i tutonu a inga o i lātou ua whaamaunia ua awhia i le COVID-19 wa o le mantua fo i o le taimi ele i whaamaunia ai o le umana exposure o tau le tono o tau a inga i le vaenga lea ia o le whaano fo esea lai tono a inga wa to tele o i lātou ia ua awhia ele mana o mia le tau fia fo i tono se fale mai po se no fuanga fo ile le whapea se i malosi e mata i tu wai le ai peon whai atu e tu tusa lava i a ngol wha mai lea ma le a ngol fulu tūlanga lea o tato masani fo ile tau singa o tato whanau tato matua i tu tono a inga mawhio anga pe a fia i le fulu ma tau tinga inga foi le foi tato fatinoa tūlanga i e teimi o le misela le tau sia le o la tau a fia i tono o a inga ma whaano fo esea i tono o a inga ma la fanga ele vaenga lea so e taua lava le nofo malama mai vaenga lea a whai wa e sisi wa fia e taua le filemu le nofo filemu le i le fale whaalongoina ni aunga o le masalomia ai se tūlanga wono a fia mai se lava ia i lātou sa lo masalomia sa come into contact pe sa yesef so ta inga masesi fo ile o laua mautinoa o mga failanga test ma positive ia nofo le fale ia fai ia tali fofonga i temi uma ia fai tali fofonga i temi uma ia ma whaonga ia vai la au foi e fufulu mai no fuanga o lo whapea o na whaano fo se ai le ulo a fia
O le whaamai fo nei po le vai rasile nei. I le tele o whaamaumaunga pe o na au mai e fo i tūlanga o puipuina. E tā ua lava le nofo o le tangata le i se nofoanga fo le leile ventilation. Se nofoana fo le e pasi ia le ea i teimi uma. Savili. Se nofoana savili. Ma malu. I le tūlanga lea. Ua tele fo ina le toi whautua ina i nofoanga fo i potu fo i e whaia e malulu. E whaia e malulu tūlanga whapena. E mana o mia lava le open ventilation po le titala wha malama. Whaalu sa vili tono potu. I tūlanga ia. So ele mana o mia ni potu whaapitoa e whaano fo i la tō wa afia i le COVID-19. Pau lava le mea tāua i a nofo le fale. Ia whaapea ia i la tō o lono nofo whaatasi. Ia whaitete ma aua le so ona whewai. A ese si o tau iloa, tau ieni a unga e masalomia e wa afia. Ia e mwhai lawan susu wa e ise nofoanga o lo whaatino e ni siaki. So se whale mai whaetu malo, ia whaapea ia nei pia. Ia matua sivi, e whaatino e se siaki pa whaapea wa whani. O ise tūlanga wa mata na ia e ni a unga. I vaenga lea. Pe o le tūlanga na, ma whamoe na o tato tanga luenga malmalo o le tūlanga lea ia nofo malama pe tato atu nuu. E le ese me whaapole nai, i le whaanofo se ai o tangata i e tono a inga. I le vaenga lea. O le tūlanga lea pe ana e saunoa tanga loa i se vaenga o le whale. Ia po le maota po i o le ua i esi tangata ua afia. O lo iai a tātou whautuanga sa whaapeo na tu ina atu le malo le atunuu. Whai whaanofo e se tasi te tono le ainga. E te tau na mata i tū le leiva ainga ia e o lava i le whao ngā ina o ipu, ma mea uma o solo, ma moenga. E te tau o na ia mata i tū le lei tūlanga ia ina ia awa ne i wheso o tai vaenga uma i e whao ngā i le ua afia ia manisi o le ainga. Mana tua foi o le neisi ama e pipisi atu i whaua se i tūlou o whatu tale, e pipi i foi pe ama whatua neisi ama i lunga o mea whaitino, ma o atu ai ina wheso o tai i matangata o le ainga. Ia o na avea lea ma mea ea afia i nisi o tutono le ainga. I le tūlanga tā ua tele le vaenga lea salo ai wa misi o wheso o ta inga. A whai wa iei nisi ua afia i tūlanga i tutono a inga. O se tangata ua ti ngā ina, e ao ona whaafiso o tai se a inga o la taane po o low neipa, ia po o soutu a oi, i se ta avale. Ia pe whaafiso o tai fo ele tato laina mtanga luenga soifua malolo ina monisi o whaamtalanga. Ia e tonu a se itoe manino lava i le tūlanga lea i le nofo tā pena i o a inga. Masalo lea fu iwa iei le fuafuanga mtanga luenga tina mtama i ta i le lātou fuafuanga o levan whaatatia. Ina ia mawhaina fiso o ta i whaatasi ia fuafuanga ia mo le tā pena ino a inga ta i tasi. Wata tau na tā pena mo le nei taimi. La se saunanga i leva a inga tangaloa. Ia, pe ona tā ua tūlanga lea, tā ua lava le tā pena i so staimi. Mai se lava pe ona tā ua le tūlanga o le iai pe o whala au metinga po vai fiva mo tamaiti. Wana paua leo le whala au mano mia. Ia o le tūlanga o tā pena ia lava le vai mama i le vaenga lea. Ia o vaenga o tau mawhitanga ma tūlanga whapena e tā pena nga iai ia le malo le tunu. Ia o tūlanga fo i tono o whale, ia le atau te silafia ia tūlanga o tele o tato a inga, e le ini potu whapitoa fo i tono o whale. E sia whaatasi whale ui se i tūlou, i tele o tato a inga, e le se potu fo lele whapea ia i asana ia whale ui, i tā ua isi o master bedroom, so i tūlanga whapea. So le vaenga lea. But iai lava se vaenga o le whale e mwhaina no fotu atasi e le tangata lea. Ia po se si foi whale i tua whale whale tā lai lai foi lea e no foi no fotu atasi e tangata lea.
ia tāua uma lava ia tūlanga ia pau lava le si me whamanatu tāua i le vaenga lea o le whai o tali fofonga i timi uma ia ma tausi lava le vā whaatapula a fo leo le lua pe tolu mita pe sili atu pe atala noa i tūlanga ia o le si fo i vaenga fi whaamafa tūlanga o tali fofonga o mai tauina fo i le tele o tangata whio ai taulanga i whaapea fo i nisi i le vaenga leo tali fofonga o tali fofonga e te tau o na tawa i alo wisu whaasolo mai au tafa ia malalo o le au vai tele o tangata mai tauninga e whaian me lea tu ulalo in tala noa alo nau tu ulalo i whaapea le ai kusa wa le ai lava mase winga e whai lau tali fofonga o tali fofonga ia nofo le lungo le ia tawa leila o wisu ia motinoa o omi lalo le mele pese ua mea ina ia taatia le tali fofonga i luna o le pou le isu ia whapena on tawa uma ia lo ngutu ma le isu se tulou i le vaenga lea ia a mai a foi ia talala ia tia i la pisi pati le me o maitauinga nei pe ona maitauina la sfaleile ia whaapea la sto nai i le tamai i le ono i tūlale sa tala e fo il fale to tele o tangata ia e whioa e taulanga ia ai tu talifonga i lalo le au bae ia matuale ai lava se winga e whai ele talifonga ta ua le kava le o fōringa i le tūlanga lea Mpenda sau no tanga loa le tūlanga le la whaatino i tatou susuenga po ani baenga po no fuanga fo ia whaatino i tatou susuenga mo le siamal COVID-19 o le tūlanga lava ia o le susuenga lufa o ngai el meta o le RATS o le Rapid Antigen Test Kit o le kit o le vaenga le o wai lava ia no fuanga peo na whaalau ilo atu fo i lunga o le ea o lo whaatino ia vaenga ia o lo whaatino fo i tato whale mai uma whai tu malo ia whapea fo ia sa vai o le mea e au ona nofo malama mai le malo la tunu e le o tangata oma e te tau o na test i le teimi nei i le teimi nei ua na o i la tō ua masalomia o le mele o mai tau ina o tō tele lava tangata e o mai whai mai wa ulo te masao salo o a fia i tūlanga ia e whaamalo ulu atu o le ua a mata o na whaamalo sia le tūlanga o le tau sisi pea i whainga whaavae o umana whaatatia mo le whaatino inga o siaki o le whainga o le test o la wai e le testing algorithm o umana whaatatia i le vaenga le pea whaapea susu mai i se whale mai ia pe te susua e fo i se sino fuanga lo whaapea on whaatino ai ia test i le vaenga lea e tāua le tūlanga lea ina ia tāu fia le so ona tumutumu mai o le malo le tunu ino fuanga whaatino ai test awa a tumutumu mai ma o mia i le no fuanga lea o oe lea ele i expose o oe lea i esa ofisota inga mastangata ele i positive ai alatu i le no fuanga le whai e test wa tumu ma tumutumu ai si tangata ai le te tū o i tangata i tawhatafa tangata le la whai aku le test positive na te ia le o fu expose ai fu o i le tangata lea a whaalongo atu a tangata le tangata ele o yeso na tūlanga e ono whaapopole i nai aua le alu fua i meo lo whai i test na o la tau lava wai o la mau tinoa e ele fsota inga pe ua a yeini tūlanga fo i ni a unga tau msalomia e peon tā ua le pepeo tino ti ngal wha i ia pe wha fiwa fo i pe osos wha maadili ma le lolonga se fia ai ia o nā ngai e la i e no whaanga ia e wha tino le siaki tūlanga lea o le toa tele o le malo le tunuu e au pea ina nofo sida fia le vaenga lea o le mea fo i le tā ua ia wabao le malo o lo wha peon wha tino le temi nei peona iai ia le level 3 ia ma ona fituna inga pe ona saunoa e foi le tamaita i palemia
o le fa'amoemoe ma le auga autū o vavae o ia le malo ia tau fa'aitiitia le so'ona feoa'i tau fa'aitiitia le so'ona feoa'i e talosaga atu fa'amolemole a fa'apemana'omia le fai o se fa'atau ua lava na o tanata to'atasi e alu ta'avale e fai le fa'atau ua tou au'āiga ae pe ona mai tauina fo'i taʻilo ai matagaluega a leoleo ia manisi fo'i matagaluega i le aso ananafi i le feoa'i fo'i le mamalo o le atunu'u ia e oe fai le fa'atau ia e avatu'u mai a matamaiti ma le au'āiga atoa ia unnecessary exposure unnecessary exposure tulaga lea e pe o le tulaga lea o vavao ina ia mafai ona tatou vave tineia pe vave taofia le fa'atupula'ia o le pepesi o le vairasi le COVID-19 pe o le fa'amoemoe ma le tulaga na o le vavao ina ia mafai ona tatou vave taofia le fa'auau pea le aloalu'iluga o fainumera ia pe ona iai le taimi nei Ta'amalmatanga loa wai e tāua fo'i le te tasi fo'i o whaasili mai nisi o le malo le tatou atunu'u. O le ale umi e whai e lau tali fufonga ma toi sui. Wai pe o nisi wa atua le aso o whai tali fufonga. I le tūlanga lea pe whapena fo'i la tō o lo whai la tō tali fufonga ie. La se vaenga tāua o le tāpol kalame whaamamala mai le itu. o le tūlanga ai o tali fufonga a ua whapipi lolo tali fufonga e te tāua na whai sei uma leia le aso. O le taimi lava te tālanga ai le tali fufonga pa tau na sui. Pe tali fufonga ia, pe tali fufonga ia ready made. O le taimi ai te talai pa te tau na sui le tali fufonga. I le tūlanga le wa taimi ai te tālanga ai wa sao fo ile si a fa peo ise si mai luna le ea ia wa sao i tonu pito tonu le o le talifonga ile vaenga le te i lana tala tua e sao noa a wa ye le tu ainga tangata fo ile e uma na tu ule i lalo le talifonga to e tala noa pe tu fo i fa au tafa pe le mele fa tau mai la le si tu o le talifonga ona tala noa le le lawa e sau noa o le taimi lava e te tala e se talifonga pe tolu fai tu la e te tala e te tau fo ila ona suia ina le talifonga po le sao lia. Ia, sao le, o le taimi e te tala ngai talifonga o tau ona sui. Ia talifonga taimi lea, pe po lea lava le tu inga talifonga o tau ona sui le taimi lea. A fai fo ila e te tala talifonga e le to e te so o tai o lima ma le pizza i fafo le o le talifonga. E ule pizza lea e lave ai le talifonga i le si tu o lo talinga. Ia ona ave sa o lava le la pisi. E le te so o tai o lima. Ma luma i le pizza le i luma o le talifonga. Ona o le tūlanga pe ona e whao ngai na i le talifonga. E tā ofi ai le pisi me o siama ma pipi i lo wisu, o lima, o lo ngutu, ia manisi vaengo, o lunga o lo ulo o lo i le talifonga. Whaftai tanga loa ia se i whaamalama mai lava ia vaenga o lo whaatino ia tātou suenga ia mo polu whapea fo isa vai mo le silafia le tātou atunuu. Whanau silafia le malo le atunuu pe ona whaelo atu ia tele lava o tātou vaenga o lo whaatino ia suenga ia o nei i mtotua i le whalmai tele mtotua i lunga le vaenga o puipuinga lau tele i le public health lo ia tātou tents i lunga o ia o lo whaatino fo i tātou susuenga ia i vaenga o lo anga i mela tunu e whai tui puipui tai pe o kapo credentialing building ia o tai matangi ala lua ia whaapea ia tai le STA whaapea tai le STA o no le sa mai tau ina lava i le asfaleile i tūlanga lea wa le whaatino e mtato tui pui pui e le mwhaina e alu e whailau tui pui pui e le isi akia mumua oi e te alatu whailau test ta alu la ia whailau tui pui pui wa a te ua e alu whailau tui pui pui e la ke positive i le COVID-19 iwa
o le whawhitauli o le tūlanga lea. O tūlanga fōi o side effects. E ono oso ai le whamaalili whalono atu mo tō pewa mō o le whiwa ponga iwi fōi lea mo tō ati ngā lava ia ponga iwi o le tino mo tūlanga whapena. Pei exacerbate ai symptoms fōi o le whamai. Tūlanga lea so e tāua le siaki mua oe. Whapea lai negative o na whaila i o lo tui pui. I le tūlanga lea. Whapea fo e lai positive o e ia whatali mo ni na yaso. Ia whaila o tui pui. Tūlanga ia. So o le tasi o le mafuanga fulana o le ia tato screening site i vaenga o lo whaia ia tui pui. I le tūlanga lea. Tāua fo i le oisi kako sites ia piona iei le official kulu se mumu i tuana i mato. O le whale Samoa lea tu risi i tai ia pia. O nā fo i le whaatino i fo i ia tui pui tai te whale Samoa. Ia piona tā ua tato whale haonga le mtanga luenga soifua maloloina. Le whafsana i ma le whale whamatoto. Ia lunga le official lo whaatino i tato tui pui. Ia o titilo fo i le komiti e whaatu i se nisi kako site i Waitele. Ia pe whapopo nisi kako site i nauta i tona i mato i tūlanga ia. Ia mo savai ia o lo whaatino i whale mai uma fo i whaetu malo i savai. Ia le fo ua tāpenga le site vaenga i savai i le wafu i sa le longa. Whalatalata i le wafu i sa le longa. Whaatino e fo i le siaki o lātou lo auto ngai mai i le wafu. Ia whapea i le market i taimi e lo iei le i tūlā fo i whaatana ina whai ona whioa i le malo le tunu. Ia ai le i toi amataria ia vau. I le tae o le lua le uli. Alo. O te talitonu Samoa o le whaiunga leo le tātou pokalame pe ona sau noa iei le whionga i le sui whaatonsili a Tangaloa. Ma moli fo le whaatai lau whionga mo le whaamamla maina le tūlanga lea tau singa i tonu ainga. Pe a whaiwa i entanga tau a fia. E toi whaamanatu watu i a tātou puipuinga ma sani pe ona sau noa Tangaloa. O le vaenga tonu lava lea e ma whai ona whaititi ai le pipisi lau tele o siama le COVID-19. Asia sifo i le upenga te whailangi po le tusi fōlinga a le mtanga luenga le soifua maloloina po le Samoa Ministry of Health. Ia po le tusi fōlinga a le tātou malo Government of Samoa. Lo whapena o na tuina atuai a tātou whaasisilanga, whapea fōi a tātou whautuanga, ma pepa o whaamatalanga, mo le silafia le tātou atunuu. Whaatasi e ma le tātou laina luas fufai tu la o le valu o no whawha o a iai lava nisi fia malmalama mani whaafisili atu ina mai. Ale dei tu la whaaftaitele lau mai mua mai Samoa, manatua, lau tāpua inga, ia e mai se fo i le whaititalo le tātou atunu, ia awa lava le whianga iai o le tātou atunu. Ma le pise le COVID-19 ma le iwa, whaaftaitele le mai mua mai, manuia le nei a fiafi soifua.